Kuma miaka ya tene oro wathani wa mukoroni nyumba ino ikoretwo rugamite gatagati ga tauni ya Naikuru na kuria mihango mingi ya utongoria wa muthubari wa tauni ino ya Nakuru gitafanirio na gucungiriria nyumba ino gukorwo iri kiririkano meciria-ini ma namba nene ya muingi wa Naikuru. No muthi mabarita ma nyumba ino na iria yuikaine ta Nakuru Old Town Hall ni mamomokire mutino uria uhanikire oriri irakoretwo yarirwo mubango wa gwakwo weru. Shukuru sana kwa sababu kwa hii nyumba wakati tulikuwa tumesimama hapa imebomoka, na wakati inaanguka tulikuwa tumejiangalia na macho, lakini kitu ya maana tumeshukuru kwa sababu county government walikuwa wameifunga, walikuwa wamesimamisha kila kitu, lakini hakuna mtu ameumia, hakuna damage imetokea, ni nyumba kuanguka. Kuringana na ndumiriri irekereirio ni murugamiriri munene wa mucii munene wa Naikuru gitagwo wa Thabaja, nyumba ino ya micemanio ni irakoretwo yahingwo ari uhuthiri wa muingi igitanywo gwakwo kuhitukira kigina kia bodi ya kuramata mucii munene wa Naikuru. Ni waki kuringana na Thabaja ari ugukorwo kiambiko oro na ihenya, akiuga nyumba ino iri na utonga munene wa kiririkano. Na ile kitu tunaomba hii nyumba kutoka jengwe ni miaka mingi kutoka wakati ya Kenyatta kabla hata tujapewa uhuru. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county government iweze kuangalia maslahi ya hii nyumba na iweze kututengenezea nyumba mzuri, kwa sababu wakati tuko hizi kama tungekuwa ndani au wezetu wangekuwa ndani wote wangeaga. Ngiribotera Kameme TV kuma mucii munene wa Naikuru ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.